January ni somthum sang ni som ni paruk ani hey Donald Trump a hian in warning a pengun tamol mol khop mayama ro chu Iran hi ala beidu big chi lo ani hei engwange ti hi he video hian in kan ron soyanga chumi baka chuanin Iran hian in US an chau khop maya a chan chu nikum lampanga Iran ne na Israel le Iran te anin ti buai awang te pok hanin ani pakhat dewani ka kan ron soyang ama sabera zonin Donald Trump hian tuna hian in thutluk na hi ala siam fel chi lawani tuna hian in Iran na beidon nge don lo nge ti te khania video masalama kan ri kan khan tuna hian in Turkey in palai na athok ani Turkey in palai na atho hi effective view zonin Trump hian in Iran hi beilawin Iran hian Trump du dan ten lo accept ve thei thowa ama ro chu Iran lampang hian in thuan ron soi chiang khop maya kanin bethei kanin dor thei US ten hian ama ero chu US du dan zong in engma di li kan siam big vek lawang ti in Iran chuan in an ron soi chiang ro pui mai box sia chuwan chuan in Turkey na hetianga palai na ron tho po hi a flop mai theya Trump hian in ala bei zui du mai thei ani ama ro chu tuna ri chuan in Trump hian in thutluk na engma ala siam lawani Iran na beidon nge don lo ti hian mo Iran hian in warning an peveya ai propaganda message kan tiang chi kha chan chu Iran khopui chuang hianin US indo long lian tak tak pillai lem Iran ina a missile manga aka lai lem te kha poster te kha tiang painting te kha mutur kha oma Iran khopui a hian chu Iran lampang hianin US an hlau big lo zia kha heta tang hianin ron lang chiang view bok ani le pathum na zonin United States lampang hianin beidu don ta se engen manang kan ti chuanin United States Abraham Lincoln Carrier Strike Group he thil hi aro pui view na chu US hianin he long lian tak maintain tur hianin poisa hi ni khatsung lek po hianin a seng nem mayani pangai taka a maintain na tur ringo ta po a seng nem mayani Iran lampang hianin missile hin vakap fupal ta se a maintain naman po to niya azat kan soyang nakina a maintain naman po to niya a siam that a repair naman tur le phei chu khai arab thak don lutuk hei wang hi ni mai theya United States lampang po hianin an carrier strike kami indo long kha an wa hung ve ringo ta ma ro chu an mang le tak chuang box si lawa eng po ni se United States lampang chuanin chumi chopan turan nei ani heng ba hanin indo long dang tam dak destroyers kan ti te submarine te F-18 F-35 jet fighters te electronic warfare planes kan ti ang chi khang Iran ho radar te air defense system te engma na thok thei lawa siam thei tur thona mo electronic warfare planes kan tiang ji te po kha khang te po kha an neya tin United States lampang hian in Iran in missile in ron kapin ron beita se khang missile lo kap tha thei te po kha an nei ve furani amaro chu Iran hian in he thil taka hi amang tangkai thei don ta ni Trump te pona an la beidu lo na chan pakhat ani mai theya Trump hian in beidu lo na chan tam tak ani anga chung zinga chuan tu na karon soi tur hi pakhat ani mai thei ani hei kan thewani Iran le Israel in ti boy khanin Iran lampang khanin missile kha tam tak Israel lama hanin avakap ve ani Israel khanin Iran missile tam tak kha atam zo kha chu lo intercept pa khang Iran missile te khanin an target kha an fut hei big chi lawani ama ero chu Israel po khanin Iran missile ho zong kha a intercept vek big thailo khang intercept lo ho khanin target fu tam takan nei chu chuanin Israel ram chuwa khanin chiat na kha athen ve thawani Iran missile te khan mo chu tiang chi chuanin tuna hianin America indo long te hi le American Middle East American airbase tam tak te hi Iran hianin an missile mangin ka vak don se khang Iran missile tam tak kha United States air defense system te chuanin alo intercept don alo kap thla don ama ero chu Iran hianin thok le khatam missile aka chuan nem lutuk chuan United States te air defense system po khanin ka thak sen lo chin kha anei don ani khang alo intercept ve thailo Iran missile ka thak ve lo te khanin United States indo long te kha avak kap fuani vai chuan Iran chuan an chapo pui don lutuk United States tan po mual pho thak don lutuk achan chu khang USS Abraham Lincoln Carrier Strike kami indo long mo khang indo long jet fighter te po trum theina kha mi maintain nan ringot khanin United States hian in nikhata $6 million vela seng ani a seng nemanio nikhata kha long maintain nan ringot khan $6 million vela seng ani kha Iran lampang hianin an missile mangin United States lampang ten lo intercept seng to big silo
chu wang chuan in Iran hianin khang missile pakhat lek po khami indo long kha avakap fu vai ani chuan a maintain man po ni khata 6 million ani phei chuan in a repair man kha a rap thak lutuk don ani he thila po hi United States te tan chuan in ngai to that fe na tham chuan ni ve thawani amaro chu poisa an nga repair an in huam ani ero chuan in Trump hianin thutluk na siamanga Iran be na hi akal chang pui thei thawani tin heng ba ka hianin Iran lampang chuan in missile tharte indo long tharte drones tharte khang teng te kha na kan nei thar ate apuang ve mol mol mai box sia chu wang chuan in United States lampang po hi an film kurangai ve khop mai ani kami kha he video toy si kim si kan ron react thei chu ani tin kami indo long ba ka khanin United States in Bahrain le Qatar ba ka ani lo Bahrain le Qatar khan okay kami ha ka soisol ni kha United States te hianin sipai mun tam tak Bahrain le Qatar te an neya heng ba ka hianin United States hianin sipai sing thuma tanga sing li vel hi Iran ni na aka an missile manga an ka pha ka hianin an fur hlomani chuwa chuanin US hianin Iran avaka ve chuan ava be ve chuan Iran hianin khang kha a beilet ve anga United States sipai te po hi a thile hliam kha an tam ve thei ni kha po kha Trump hianin uluk taka angai to angai dona khatianga vawa ka du danin nga tingein omlotia vatong pong be ringot khachu ti chi mi lowani tuna hianin Trump hianin adu ati chiang towa Iran hianin an nuclear program hi an ban san turani an missile te an ral thuam zong te hin te point ban san vek turani United States te thuin an hom turani ti kha ni de top mai ni amar chu Iran hianin an du don big si lawa chu wang chuanin tuna hianin an hanin dora an hanin biak na te hanin dor na te hi a hlok United States te na hi chu ani lowe an ti ni ve ero kha chuanin Iran tan kha chuanin omziom don lo maro chu Iran pon an ngam an chau khop mai chu wang chuanin kan langai chang ri zel don ya